Sanity for medical culture say baby biara wo so adwumaku bia a wo mu no opese bebo odwuma ne ho dawura oton safre ne a ye beba advert bia opese ye bo no ye che no yiso e de ma no nso ye bebo amanfo nso ene wona ewo akirichiri ni benten so atewonka medical kan biem say ADKGH TV ADK ono nso bo adwuma password media Miami PSC meka akire no asresem no metwagu an metwagu ha eya fanu ne afa krante no fanu ena ebo adwuma Paulino oneza ya Felix mo ho asem aba bedi mo ho obi di mo abase mi nkomo enumre ena mehye processing na se enti mo mpo ho asem a mo mfrɛ me Paulino oneza ya Felix Kooko TV de obetua ne tight enti on de ne ho afrim Paulino any password any the password in can oneza ya Felix so me hwɛ me profile no no obi de mo ho nsɛm aba sɛ mi nkomo me process mo anadwe me process mo anadwe ɛnum nsɛm de da bi ne yɛbɛka ho asɛm enti no subscribe na hwɛ yɛ wa Komfo ne me de hye ni I love you all I love my fans me one I salute you. Atadwe enaya tedene. So wo Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema. Na ye wadwendwene. So watoka bi sifie. Na opesa wo shipo na nso unya daje, unya time. Anase wo shipping company no emfa niema ne nkontem. Bomadinya ne fa wo phone no, ene de nim dia doso o, enti fa phone no, ko Play Store na download o Ship Go. Wow, Ship Go for baba fa oniema no e de akọ ahyepo baby biara o de car no ana wade no echo wo de bekọ ama. In fact Ship Go charges no so e da form na niji sama wo mne se baby a oniema na dru baby a echo Ship Go ubetimi attrack wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniema ne wei Ship Go abama sabie buru sabie nyado ye ne Komfo nso ye hu toying. Download Ship Go on your phone. Na omefa oniema no enkoma. Ship Go yedamase. All right, abusuafo said me dey kan no we mo amosonfo mo ade nyina wo Komfo colleague the nation priest wo kotompumpunyi na me dan yanya mo de nchem de me hon samtram ko supromo awieye bremu Komfo ba kope me nkwa me ne Komfo a me ne abosonfo wo sapie ne ye chatie medical culture say channel we channel bi a enya sresem enkwa ne de brewo ye ma wo futusem ye ma onyamesem ye wi a dada setena mu anamontuo nso kwan a obefa so yarewa ekutie nipa nyina no ni nyina nso ye pe hu nimdie na ya pe opuma ho yare no ho puma sibre ne ye de abrewo ma remfi se ade bi ada wakoma so ana adwumakuo bi a mo hwe yen ana wo a upese ye bebo wade bi ho dawuro no obetimi afa ye number na egu screen ne so no ai se wo ye sofo se wo ye company adwuma bi a upese ye be interview ye betoto ano ma won so wadwuma na wo ye no etimi dimu ne sita no ye betu sa na mo no aba waso ne so na ya baba be ye ho adwuma e dia ma kama enti ene ya bawura ye papa bi ye nua bi ye bra bi akache na eniama oye wo abibremu ha no ne ho eya ye hu ne wiase mpanyimfo se ufefe funani a na wo hu ensaman ya fifi ani ya baba ani ya tesetese ani ye de baba be wom ye bebo apia ye nua be ma no na ade pote ya ama ne gidin ama ne din trend wo kroyi mu ema na eje ntre ho chese oje nsemo wo krodua mu no ye betoto na no ni ahwe adekoro na ebi nso a ana ebi mpo na saade na oye ho adwuma no na wo sa problem ni bi me nua be ma me chia wo sese ya si corona nti ya dia batwe boza ba palanta wa palanta de omne sa me kura de amoti atwa me ho ahia nti so de wunya me David o wa de ma ya kwankere me de niema aye me ho okay me chi o me so kwankere ma ye okay me so me de me nu tie se ya le na ba na ebe me wa duro bi wo ho eni ni grip na me start se me no anom me no anom se be ya be boost me immune system no okay se de be ya se me chia by mistake when ko so obi abi mu a se la prenya ba kola ka ba yo ya boost immune system beautiful na apom te say oboko
the nyame sakra yeah eniema e besensen wi mu se na wo toto anama fa se na obo abrabone fa eniema ekoye eni ayi so ese ja un se coronavirus ba yinti ese ja uputu measures bi wa ha nice one bi ba je so horo ne sa bi wo so ade sanitary gu ne sa so se na be ya bibia be kin na o ke se be bia wo so tes wo nyina be di won mu ni so ade ase na nkofo so ai ade chi ade se nkofo ba be tum na me ba me hu se la bo ho ne la tum Kooko beautiful yes into nkofo be tum go into wo so ba ko se ya busy na me ka se la bo ho a me de me pa cho ai wo yes chi na yan kasa na wo se na aye de ama me bat wo se mitimi tara me ma space ne kasa gold de wo ye minu ya se o ba na be o hia me nkomo a quickly obi hweye o peso hu nipa me na twetwem komo obi ankasa yese okay me say me pa de me din de edi ama me de ma me de ayera wo say but me pa ye pese hu ni Kooko President odi na ankasa ansa na Kooko President aha odi na ankasa yese papa wa ha rio oh ya me hu odi ankasa de Richard Chi odi de Richard ave Komfo to Kooko no ena wadwuma pentina na Ghana for ma Kooko President woni say bi na mami ko mi to Kooko wuti wana ko ndo so betu wuri wow oh seriously say bi esi ukom esi umotom esi ubema ho na me si metu ama na esi wanima ye wani prekese ne ko na me wunkun ewudua a me de ye Kooko no waduma ma ne firi ho oh kolega wunimi se baduma de hote de wo ne se on se meme de minimo but on se ahwefo a ehwe ye enokre na enimo na meme pese me hu se odie no ukosua ya na ya adoma chede oh okay Kooko na gasa no etuo ne de na enuo ni nyina anye Kooko no nko enuo ni nyina no na me na ba ko ha na oye ho aduma okay aha but on se me wana de omo no omu se de ndi ta mo so obe ya de kwa de agibibi o ya obi akosua ba ku de ade ba na wa ye na ja wagina wa sawo ya le na ko ba se gunu na so anya otimi suma bi otimi suma no se ko o se abrante ko ko tete yibreme ahaban yibreme ti ko tete ahaban ba ebi ho a me hye ni mahaban ni so but o posawia akire no no chechire ni so we see we no a o ba ya no na ne be mamu ye ne ya ha o tipin e wo ne se gunu no so no chemse gunu no so kuro ha kuro a wo be ma no be ma no nti se nipa ne ba so wo do so a na se ensuo no ebe fa ensuo no so wo hye e san salt nti se be fa ekuro nim e wo ne be ma no dro be na edemu no adon so no egu fom no a ubon se afene nipa ne kekam ha nti se ye de ade ne ba ye de fra bi on se wufu e de ama no onum ya ubon se afi na ekuro ne wo no nsuru mu no a ebe fa ne be mama abegu fom no se no ubon se kuro nyina e de awu sei asem no e ya adane okay uye Kooko ho adwuma na meme mu yade enso be me mu yade enso wo sa ye ho adwuma ye ho adwuma pa na wo be me be no na de be me be no ye guro betimi no ba na se manpower oh manpower so ye kolegi me catch us the whole way wo bie no wo betimi ma be ma ne be ma bremo me tie ne ya se me dabi ayi anayi ye yankofo wo soro honi ho dabi asoro wase ekosoro ho da kolegi e habani no bina me wo no na me mu bina a me wa me de ye ma eni pase bia oba ma mpija se bi o se ewu kodoto se o ya na se esensa ho se ho se me de ni me gu akwam na me ma wo de oba no me wo de anya kasa ma no ma se da no a me de enubra na nwie nyini aye anu de si ho eno no me ye package ni kama na me de bi bre wo na me san ma wo enwie ni bi na no the sprite de ataju guso na wo bono wo bo we numre bo we no pa no ba be ni bitima be jire wani ma be din san hu wani se wo ye be ma wonu mi maduru na wo ba be ka do se wo ye 3 seconds e bi sida amema atadwe ene yate denne me ma Kooko aduru me ma tim ka cho se wo pe 1 hour anase 2 hours oh yeah wo mata ni na wo bisa se me ba cho aduru am de ma no me pese me hu de wo pe 1 hour de ana pe 2 hours na eno no kira sembe no ni side effect ya entina ya na atams de bia no me ne omo de abrofuduru komba ne ka ye yera na nu bina no ho no me ne omo problem no okay if you say ufri say nu bina no na wo ya ye nu bina okay yera na mo ha ma no
okay na afi so ofi say e broni de na ofi say wo pa ye no enkoye ni mienu ye den emu efi say e nipadua baako eye brebo baako eye kidney baako na se bi o ye nipa na nsoro baako pe wo ye furu baako na ni nyina efam eti one we obosa ko creative problem eti mo fam so me wo ado be se pa cha wo se ne be ye be hu mi maduro no na dwumadi a edie ni se ne sifa ye very very effective no me so komen ko na de no so na o ye wie na so wa kodom wo de na me ni problem but se se awo no me die no me die no bi hu se me die na e den ye dwuma na wa na me wa do bi wo ho ko ye ba ko ye ke ma sikeke na dwuma bi se fa ye hu adwuma no na wo kwa me ma bi akọ media me ya okay okay se no ye nka de bi wa ha okay de minim ni se e bibire mu ha de abodini ni din a waje wo krom ha nkasa de minim ye Kooko President and the big cake dey aya foforo ama ho na che se we no eye surplus we ndi ye de te ho na ntete ho no ero de se nkofo se Kooko no the way you tunu ntina man nkofo so be wo pe board yi so oh yeah hwe nkofo se bi o mo no fo bi o so na be no nya board ne so se bi o ye nim nipa bi a waye o waye bi o mo anko so ya we enti nkofo nka se nim meduma die ni se na bi se fadi meduma se ko me faso di meduma kroje but ko me faso ye eduma no ntino na man nkofo de sa di ni e ma me se Kooko President but any of so wo me jo Kooko no asem a ye ka no Kooko no nyuma wo ye woni padua ne ho no doso yes sabi obi kura gya ne nan a na mugya wo eno no say Kooko na eno mugya de no wo de aba yi wo de aba wo so yi ma me nchiechire mu kakra na ti ase yi hwe emugya mu de no ye wo kwan hodo be se miensa nipa bo saa bra na etimi ma wonya saa Kooko okay na wo ye to de no eno de bebre nim na bebre no omu wo emu kwan fa so didi omadidie eye problem die dikan eye omo a se bi omo ye adwuma eye changing bi a oye nurse ni okọ aduro bi na do oba ayo se me kon no hwe obi a se me kon no hwe ne pan no be se ne kon no hwe no no di be half no no so ogu so o se ne kon no hwe no wadi we no anu so odakoda enti ade chi na wo koto ente na me se pan no nko na wodi ye no na fe atim wo yem enti se o chim na se toilet no se bi e ba o jana na e ba e ko so to ho no ba bi akoko no hwe ba fom because all the force and they push ya there and I didn't so tell me because say bread no ko na wudi where be bia an kan ade so doso and you took into a basa the tweba bo se na wotona twaba and no sounds ko ba na say Kooko bi apie won fifi won etimi so na te no and abeko toilet na mo jaye den ba okay and no ye ba ko and na ogu wo so de no ye de ye ni bi and you say and na mo de grawa pa be na me omo a aya na times mi su wo mo ye ma no oh so colleague wo hi abante kama akofo ba de pia na waji praku na mi me no so omo nom ye wo ka so obapu wo be no so nom ye wo de besimu a obanum ni nyina da nom ye na bi ne se wo nya wo nim so to ya boroto e wo de nam ho enti wo bi sa nam no ewie a tam na wo wie nam no wo wie nam no be bia me fan se anado be se 9 yeah ko boten sa me na mutade wo pi oh yeah ade na pi na na pa de impia wa we sa da mo no anado no a wo de akoda no anam na anya aduma bia oh sa anya aduma sa wo we no anado no asa we na boro so no wa we na wo de akoda okay ena wo we so wa fa anko ya aduma look at this wa fa anko bobra bia wa nante wa ntumika wa ye we wo de akoda enti adeche no pa wo de he omo ahwefo mo hwe ewo afidie so nim se tem bia wo bawi enam wo bawi ndodo bia wo bawi amana bro so no wo bo nso be koto etere mojawu oh wo de se bi nya wo dakora eno no timi critical Kooko man eno so timi critical Kooko eno no so eka ho mane amienu okay de to so miensa eye last eye emma ene mema ni bi tie o emma ene mema ni bi a omo makwan emma obi de ne be ma fa ne to se uye oba bema na because a man be cry gay yeah we dey so your because say man be eti asem mo kunu e do bema for to okay se uye sa ubo sa abra de a ka hu se wunni ahoto to because oto no o hana ono so be hawo
okay so we jana ono beda ho ni problem no mo so we so wo be ha na wo ma wiase nya wo deda brada wiase be wo se no na so wo bo sa bra no so ye de dubre wo so wo nto efi sa ade na nka se wo mfiri ugu so ye eju ugu so ye no e problem enti ema ni bema ni bi obi okwa wo ye bema o hwe afidie ba odi bi ye na yere but wo nim se sa ade na wo ye no create problem na yere oh because odi problem odi kakra kakra wo do ba no e koto amanim ebedu ba ebe mo oba no bi gya na buja etimi ebi timi yi boa se na firi to aba wow me ka bi che ona ebi timi oba no kokko twe aba yes enti omo de ahohye bone ahye wa omo de wa esebi wo ne oba no beda na ebi na bia ne to kwan no ho so ope no de ye no wo koso yes ha de na wo kunipa wo kunipa no na de to so biem so wo ma nipa nya fisola ni ade ma betata de to na etua eye moja ene be free mu aye dey aba eye ade a eye problem kese ema enipa bia ode no be wura sai ni sankofo hia na otika mu no yesi e bia wa chia no wa chia no na so wunni what to come no ne colleague wo mo odu kakra na say pre-con catch na no waje ade wuntimi na sikofo ka afofre do catch no abusuafo ensamo koso yes ani mesisi na empanyimfo se oton wo yade a na onya no aduro ye pa ye behunu ntini ye kekere boa enti me de o Komfo hu me saa no me pemfefi mu me te asemu yi me yese da bi me bo apia opanyini no na niema ama ni nti wo gidini no ama metimi ehunu ba bi a ne pomasibre ewo ene se wo kyerkyere mu yewu yeguso kasa ye twetwe nkoma afa ya pomden ho na Kooko so ene yewo enti no owo adwenkyere bi a ye wo supply no obetimi e de afa so se yare bi nso na ekutia wa ode wayi no ha no fa ye wo supply ne so a no aka o yale no ye nso ye be hwehwe nimdefo yi na ye de wo ha no nso aba beto nanim na ba bi a wo bia no ye nso ye de waba ohene ba enti apart from enipa to no nipa hene fam biem na Kooko timisi etimi esi ukum sebio obema no so ano me obi a na me wo se na me wo fiase okay sa me fiase government of time ye aduma ho no obi ba ho no a na ebi sini bema no me hu bi da the first time me hu bema na no ho na pe be bi ho dro so afa no esi wo na atwete tia se me say na me say cratch na we no so mosa na dro so abra me bre obre na ayo so mpo na ni ya fo ba aye me say na we dey kwa fo ba ade sia no na ye ko ena me ye me di hu duma ma no na me ya adom efiri ho no mo ma no de o de ma madam fo de bia ho anu afre me kwa na me sa wo ba bi nso a ono nso na dwopade ne mba dwopade no eso pe de ayentantam mienu no a etemu no eso pe se ni si prefo enti wo nyina wo kosa o na de say de ya koye duara so o be o se bi ma hu niema o be o se bi enti no say ye ma ne ko o be o se timi si na ni so na tintem bo so na sum bo so na num bo ko na hwini bo so na pie ana ye tete no so timi ye ne ko na on say e obi ho no mo a enkankan ne tekam a bete ai eno so ye bia na no eno so ye ya ni minimu no we bi pie bi timi pie wo minimu wow wo minimu ga bi timi pie wo obetimi akwan ni minimu sa bi timi bi na anu nyina wotimi ya yes mi wadro se entire e wadro ni bi ho a wa ye se sama okay wono wunya di ko wura ye wura system no o check ba bia okọ wo nsa okọ wo nan na wa ba wuti na wa ba bia enti de be bo hu se adro na ye aduma no wo bo so obeda asole anopa no wo na wani ase abo ayi mpuna ha no wo se ampa adroi amenu mi adroi ayi dai ayi mi hu aduma because wani ase yi ayi twa nchene ayi mpuna bisa wo se adroi yi aduma mi gidi se ye kasa yi no obubo gono so okay se gono no ye ho ni nyina wo ye ho yes ama wa kirem okay na on se me kasa me de tudwa se wa adwenkyere no okay utimi de wasem what else ya pa e fa me telephone number ne so enu ba bi se white ha no okay
was white oba ha white ha no was white ha no eno de say wo menye sure so ye me wadru me wadru wo white na me white do na ma menche wade white adru no sa white adru no eno na yesa de ma be mama ne guru no ko sa ha na security wo mini say white adru no ene guno adru no okay nipa ba ko fo no se we no that's it because of say wo ne o girlfriend no ko na say wo yale white no na wo yale guno no sorry wo yale guno oba de ne white no wo de ne guno no ni say wo ko sa wo guno no ma ne ko na sa na oba ne ko da oba ne be sa de ayewo enti do mu a mo ke fidie ne tibi ko no guno adru wono ma enko ona se do guno adru yi ma ma de man na do na anya ba do fi adru no me wo se adru ye kama na ba ne sa na me de enko so wonu e ma ne problem wo je adru no a o say ai oro de wo ka kire ne say guno adru wonu mbie no anhwe yi ana oba ne kura ka say ai on chenche be no ne asam eti ne ne on na kura nka kire oba no no kwekwa na odru okay eti ko ye wi a oba no so yin fete dada eti o sa no oba ne koda ya no oba no o sa ya ye no so afede what ya dey na say eti se oba no so dey say oba yi ya wo kan say no oba no ne dey say ono no dey no o to edu ono kwa na e no ene wura bi so wa kan chima o be ma wona ne da eti sa be ma no su anuma adu ne bia ene se o no ma ne dey ne ko ma na white ne ko ma bibia kama o sa we bi sa ko no ma e be sa ba but sa o be no fa me no ma no 0241 74 06 09 0241 74 06 09 voda so kan 0201 46 10 30 so what the number of no man of friend me be din komo yi me nya botre because ya na me ni ho e dey say me tie nsem ni yie na me hu ni metima ya dey e dey aboa no me won nchine bi wo ho aye dey ahaban na nam haban bi ahye enye nchine keke nchine aboa kese ni bi o but ye dey nam haban ni bi na ya dey ahye enti wo dey be vagina wash like wo dey be wash asie ho mama ndo be no so aka ho definitely ne ho beto but e do ni ba mo no nko e no this oba be ma no so ye dey enu bi no mienu nyina mo kwalantan mo yes Kooko President in fact enya me koso ye nua be ma bi nso se henia oh any problem na henia no o ma me bra me chechire ngakra mo mate ase okay henia no sebio yakopon boy yefuru no oboy yefuru no so chewe say o de taso miensa ye yefuru ye taso miensa oh eti de ohu o bia na keto bi na nkame die oh no kwere ka cho sama oh e ba ko taso se wo ba no e wo so no so okay ena ba ko ehye wo second space okay ena sa na ba third one ya yehu aye me de kokko eti se e ba se hani na yuso se e ba se sa ohuma na etare onso no so no se eyemra na ansana beyem na mechire wo mudi ntia ma na yemre no wo se eyemra bo se na abie na onso na fa ho apie ai se onso ya hyehyɛ o pon adro no ahye wo no so wo nipa yem me picture ya dro ne sa ne akwa asa ya hyehyɛ ha edi se wo ni bia na ewo enso ni bia fa ho apie antuma na dra your phone so na na apie enti pie na sa apie the second one okay but third one na say wo ha na air didn't enti pie afi na apu na abɛhyɛ ho enti omo etayo mpaye omo metaama na de so mo pagya na de no enti sɛ wo obi a wota emema na de so memema saa enema no so a masa ɛwɔ sɛ wo de bet ɛbɔ wo yam okay me catch it here for mo hey ebi wo yɛ mema that's mema no ebi wo yɛ magazine wo yɛ adwuma ɛwɔ ebi Italy anase America wo mo wo abrochie nkwa wo tim bede for adwuma bi wo bo sa abrofo obi atwe obi apeso kwakoye eti wo bibi ni ko da ki wo ba ya apeso kwakoye ko be stand tentem okọ ya okọ gire mu okọ ye wo yɛ na broni no ono chenche no osere wo mi se adwuma na wo yɛ no wo yɛ wie pa definitely over the scanner can go to wow what I say we be here but we know we nipadua cheche that's it na me busa se e no say wo adu eno so bit me dia boss any pan wow so friend bit ma bo hania no mema nko hania no e man so etimi ye wo
e man so nya hen e man so timi nya hen e man so de o e man so de na because so ade e ya na ye homa okay nti oba bi so de timi e dey e bi ntu de akola akora ye yi akola se ye yi akola obo se edi kan pai de edi kan ya na ya pai de toso mienu na ya pai de toso mienu sa na ye yi akola ti yi akola be pam de edi kan de toso mienu de toso miensa ansa na o ye okay eti de omo kro mo ye ne se e ba se hen ne no mo pai ya ade omo ye ne se omo pai wi no ma kan ko omo kan se mo pam de edi kan no mo pam de toso mienu pam de toso miensa omo wi kan doctors ne so me busa se on se sisi ana wo kire se meme omo pagya na de na omo ye na de dwumen ana omo wo mazin obi ho na wonya hen ne bi wo di asema papa ebu wa no wonya bi but me kan chom ne se wo ye sa adwuma na ne ska kra ba so jai anye entwe Chairman na wo twema hen na ba na be na da bi wo jai nso ye cars ne ye ne ma akase no am na be fa tie me ka so wonya ya then odi adwene betu adwuma na wo ye no hwe ono no obi a me fa so bi nim fi ne kwa anim wontim pagya na de ni bem then wo permanent bi a o me se adwuma na ye den aboa na wo to as master obi wo no ma wo ya brante nso wonya hen ne bi eno ne kan se wo masa de no so ya fa de bo wo ye yes na eno answer ade na wo de be bo ye no wo de bo Emma wona wo de bossa wonya bi ntina de bo ana se ade na dade na wo pagya ne de na wo pagya ne because wo pagya wo gu mu asese ite be twe eni amenu no mo gu mazin no dodo na wo mfa we obi mfa we no also bo also de bo ye ko so wo me man de so de a bi o mo mutu engine no mo wo engine sim yes na wo ma so masa asem beto and now so ba no dam paso a wo twa wo na wo check chikosia siti obedi kosia be ma na kosia no hia be ma ni nya adwuma etimo se akura bi o check ho e no de ni bra kosia no so akura no ne wo akura na ene we akura mienu na siti me bo akura ha wo ha me se bi wo ye wa ha pa no we dede ma me nche no na oba so da bed so boneti pa oba shape we kaka kola shape pa da bed so twa be ma boss wa mfa awusiafo ade ba kwa ya no ama man kama sem ho ya pa mehunu yanka obia nso enya no aduro sede onimdefo no esie no ehu behia se ye ne a ye adwumaden especially in pejampeja wo ye adwuma mu no ye bebo ye ho ban sede be ya esan ne amane bia enkotoye se ye peja sa ne ma na ye de belt no ebebo yem eno emema bebre a ede hania anase esofa wo hania mu no eye ahobambo a wo mani kan ama won ho ene ma ne kofa we nyina bae na wo si so se empo wantimi ama ho ban na se problem ne ba obesi ano kwan ne mo wo si ano kwan no na wo kire wa kwankyere ne se wo ye emre bi Yesu kan bi kire oba manfo no se ko na de ko na ankoye biem na ankoye biem a de chen sei ebeba so enti wo ba no sa yade na obehye se ko na nkopagya na de de wo ha bebreo na obepagya nso a fa ade ebo ye ahene ba ade ba konso ana ye me dadwene okay ye shaase no na obobo so okay ene especially mema na ode boss wa na ayekaga no madam Fubina oso okofa maame bi ana one ne girlfriend to mu da ho no mo no kire se wo bo adwuma wonde wonim se wo bo adwuma ne yiri da ho se be me agem wo ba ntewe wo say my husband do it na be me da ho wonka so say do it wonka sa wa fenti e ho ma me say why has it come was yes was hey right now enti yo remember bi ho mo a wo ma je right now e wo dem ma 3 seconds no 3 seconds 3 seconds aso ya how ma 3 seconds for no 3 seconds obo na de oba so di na chi pa enya ba ke o shape pa ni to wo de kaka se danam bi so bi frɛ bi na e ba chona also ya ho bantam no aya ha mi mo se o se masa me so 1 minute ko mi nu na me na 1 minute ni de se we de ye sese no we de se we ye na
o say me tira ma from say eh ejamo so pa de na wo ka de eno sa no ono so wo ne ho aduro ho aduro ho na eno so de say na me ye no me wo aduro bi o wonya frɛ no ma 0241740609 me wo aduro bi o we be twa to like we be nom we de kube nso ne be nom but we de kube nso we de no water ne be nom but e ba sa e be fa wo yemo mo yi flames bi yi ya mama be twa to ayi ni ma kan bi fi to ba but if you walk on na afi me mawo saa de ma hye no ma no no de ma hye ne se bites no me de amawo na afi de wa de one we ni bi anopa one we bi so anwumre na kire se eno no enya honhom yale da bi enya honhom adi ye mfa ma Komfo colleague colleague we de wadwa we de eye de mu bre na se me de wadwa se me de gu for mo 3 seconds me come to me say se me de gu for mo wa wo be ma no oba no be tuchi sei ama wow that's a wow because oba bi woni limit no be hu say no e dia be ka ho that's it na e member so ade e higher flames amamman that's it it is a we yi amamman no fa to saa yi bi joso kama fe yi afi no ayi free na no chi masam wo dru bi ade bi gu ketemase saa do na make us be letter fa ho ni pedwe nyina na e bauti bawo sabom no yem ba bia na do de we bi sa fa letter fa ho se ye ka ho asam me se me ma bi ma ade akọ no na me kire se no bad effect bia because na mu bra sebio ye won haban a e de ye adwuma se eme bi kura Yesu Kristo ka asem ni o se meja ne se ye ni aduaba no ne fa han no nsaya de se nya asone so nko ade na unimu ye se ne wo se ni mbabu mu so me ma the nation the nation priest I go for the nation prophet no the nation priest Omampani na bomb abaso oh what then I don't for go fast house you corona be me na frem say me ko hwem honhom mufo no anza Komfo ya be cast TV so that me na frem beautiful it's a no obi o be frero so per 1 hour ope 2 hours me de be ma no me che say me che ndenti FM Kooko President me de me be go be ma bibie won hu bia aye si akwan a ama ne be ma no emu ye den entimi empijamu obi okwa de be ma na me say entimi emblem ye kranti ma emu nyedu so dey say last but not ade ba ko etwa to ye nua bi wo ho no mo a o se oware ne sofo bi ne sofo ketwa okay on se ja ye ne ayedi nyame achi ye ya sofo e die emre wa asore ho kire se koshe enti no mra wo mo koshe fu wie ye na wo mo ko wale ye no mo ko ofie no afi be me e bibie ja okobie ya sitie joto fori bi o mo de na se sitie ni ama na ma wo frem wo de ne ha wato mani mo sese ma moa no a na wale egu okay ne no so e no so ho moa wo na ade ba ko a aya na sa nkofo no pro wo pa ne se ohun se ne be ba ni so a on tanka ne ho nko ba ya wo se wo mi de me so mi ko yi eno kran ampan so oba no so ho na be no so ba wo no ya ebuo ma oba ma ni timi wo yi sama oye oba ne ba wo ni timi o ejinja o eti enkase no nti wo ni agro because if you see a cat was a practice make a man perfect it is a wonya ade no na wonni agro wo mpam na wo jeja ne saa eno so ya asafofo okay it na emfa ho ne aduru a wo be ye wo de koso di agro na me so mi wo aduru a metim de aka wochi but me mo frame a me hwe me busa wo se wonya gunuda okay obu wo ye gunuda gunuda na obu wa na be ma so no be ma start for what be obi o say ezo obi o say na be ma so ma me bi to aduru ko to go resra ho papa bi to aduru ko to resra ho o de sa wo di agro because ade na de sa de ne ba no wan fia no se bi wo ye mu tu no mo danta wo ye hwe tu na etuo de du na se wo no ma ade ni jaru nya wo de danta na de wo mo wow wo ye me ko so tu enti e wo se me hwe na mu sa ade ne eyeguno e na wo nya aye eyeguno a me de guno do bi di kan ma che se guno no do no se na wo oba no so ade tena ede anu ko so oba no bit ma infecte okay me tu wo no ma do ma mo ho ede esan afi na watwe ho be no wo de na ye mema de no e na me so me de mema no de na be ma mu yedu no de na e ba nye no ko me de be mu emu ye den no so be de kan ho amo
because say emu no emu say eketwa na emu asan ado afekwa say ni ahode na obi ho no mo mo say yedu no asan ade ahode ni bi so yede api so ma obi ho no mo ne de no enye go no enye syphilis say ye wo no ba odoma masa eye ketwa na eti eye me wonkum ewo powder but obenya bote yedu ni na ma san ododo no oya do no di baby kakra bi ojai ada we de ne timi di afia na da bi ni afia but e was powder e kakra bi but say ye ni bebre no eni nku no ye de say ye ma cho ye ma ne nsa because say bi o colleague wuti o honam nko e na me so me honam nko e bia me honam ode o so honam omre but ne me chese bia me o ye na bia o di bia me fa say 1 week na 2 weeks a o hu nche no en chese me so me honam ode ne me so me ye bia 1 week be nya nche ne e bia be ko ani mu kakra enti ye show say ye de ne ba bomo de say o be use ade na ma ade na sa enkoye se me ko so kwa mu jai bia ya ade no ko so ya ade no ma ensa so what I say na bobo ko o ya ade no ko hu nche ne kakra bia o de bi so akoma na fo unia ade e ka mo je wo de kwa wo si wunye no de aka akoma na damfo so what I say eti asem wo no e wo duro ebiti bi abo ano on fa me no ma no so do ma ne gu screen ani abusuafo se akonwa ne so ayehye ensem no de dodo na wate bi megidi se ya bo yale no eso ya be stress ya papa yi obesa de ne number no atudwa ba bibiara awo se ye nkran se ye sunwan eye oboa se takrade takwa hwehwe papa yi akiri kwan me de minimo no na waye bi ama me hu no yes enu ntina me ka se de ofru duapa ene ye pia no papa wo chiri kwan ankasa wo henefa me pacho ma chiri kwan enye yira kwan kra me wo Ghana ha Kumasi Roman hair Dunkirk say road no audi free Jubilee Park or ne sane afa say for no dan anim ho pe no sane down ho no mo ho na me den me wo eti wo de unia wo ba onya frame aya na dodo na especially buche for no wo ho abuso afra unia me wa wo na wa say na wo ba one for say oh aba me ya bedu ko ti wo yefa na jama man da enti unia wo frame a me ma audition afen so me obi a me so me wo YouTube account a obetimi akọ na wa ko YouTube account Kooko President 1 Kooko President o ani Kooko President 1 Kooko President 1 no e ho na obehu enkofo a me ha o maye bia ma o so mu di ho dance enye kwa na afen so me sa wo Facebook page and we are Rich Herbal Solution Rich Herbal Solution hona and some and many pictures link for the hour me na den egu me no ma no so 0241 740609 and no WhatsApp and 0201 46 10 30 and also WhatsApp ni nyina so kama obetimi de WhatsApp pictures e bia Kooko bia si ukom e bia si umotuom e si uba bi opese mi hu opese o mampani Kooko mampani mi hu wo de ma ne ha twa fa sende me hu pe me respondo so wo Italy so wo Spain so wo here fa wo de wo America ba bia wo bia wo frame a menya time amount na me wo de nkomo so what I say wo frame WhatsApp so me fa WhatsApp call e se bo bogus no se wo ba emfo ba bia ba Kooko President na me mi hye waduro coronavirus yi ba wo hye dem wutimi ya wo ho coronavirus no unya no de se dem ka se bi mi waduro bitimi di quarantine no ndini no mi hu ni yesema go pe no waduro na bi ka quarantine na ne ma yem fa nko mampanyine ho yi oh se bi ka ka ho asema cho no mo so mo fa asem bi anya asem o ka ho asema bi ka ho asem omo gos aduro no en ko mo nya bi no better say be prevent wo so na say e be ma de bi ko mo nya bi ntimi nsa o mo nya bi no say e mo nya ba ne de ade ma wo mo ye bi hu ni be sie because e fa bi mre bi say de bi bre wa e na wo ye hu aduma e na ade no so mpani fo ni ntu won ti fa bi nkomo obi a so what I say o de komo obi fu de brand for ne o mo hwe nu so e be question e je say ko mo ade bi ba ne de bi gu obonu ma ko mo be hu say yes ya na empempe na manfo bisa se e kan asem bi se ya na modwuman ye wo nipa bonefo nso e wo ho a wo mo se modwuma ende no kre wo de no abanya de ato oh se okay me krata here e wo fence the office na yeah do say aba ko isi akọ we say general say o be say already sa Rich Herbal Solution o kan ya o mega sem patcho e obidia so o be sa chiro ba bia me GPRS na wo so
asase GPS na da so wa boy ya eba bisi ha baba sisi ya and no ati so he traditional herbal cancer for so enime omni me adwuma ayeye so ata say enche kwa miguso e kan no bi so gum am de ma food and drug for no so enche enche kwa beba eno wo the product na ba now the amount no manti omo so enimi no ipa omo nim bibia eno ne ebo mpa ye se ebe ye successful because ya na nipa bone for me hunu ni papa ena obi wo no mo a sometimes no celebrity no and as star no interview nipa also me hwe colleague ya no interview ni nti ena ye de ye nim de otimi ye nti ena ma ye bo ho dawuro enu nti ne ye nso ye busa no na sabi yakwa ye se ka kom ye te no kokko na num na nkoye se sabi me na me bewe sa shewa no colleague kra na ka se me nkoho na me koye abusuafo me gidi se ye papa yi wode na chiri kwan ene ne number no atodwa ebia ne ya mo ya le so ebia na bibi chire wadwene fa ne telephone number no na enchirichire mu bia no na odi ama no se bibi nso chire wadwene na opese obusamu yi na ofre papa no wanya no a yenso ye telephone number no egu screen so obetimi afre ama ye di mu enchirichire mu edi ama ho ye sori akonwa ne so se bi mpanyimfo se baby ye de no na ade esa baby sofo sanity papa ye ko o last word obetimi de je my last word am me ma say colleague TV no kwenye me ma ya de pa se ye o munyina na beti asem na mote ye no munyina mo bebusa ama nkofo o mo hwe mo se bio enye hwe ne nipa ne to de credit de ahwe keke na ebom wetimi asan bore mo hu ba nu bitima sa no yare eno ya de pa of course eti nyame hira mo pa amen mo a mo tim ni nyina ne mo office wo nyina me da mo nyina amase se mo makwa bi so ma obi su kokko si ne be ma ho na etete ne nti wo so wakotwa go bi wo ko so twa kra ne fi wo twa asambeto emu da betu wa ma wa ko ba yese wo hu se obetimi di aba abeda Kooko President na mabone na mo so na sadness afi so me da obi bia so wa support wa me ya bedu sa bia yi aye wa se mu abroche for because mbudi a menya me hia so we ko abroche for enime pa omo Italy na omo so omo Spain na omo ade corona from kuana na omo ya na omo Belgium eno omo so omo friends London omo na US New York for my mom dey go be problem America omo ni na South Africa engofo bi so omo hwe me pa omo ti se Kooko President ni video da ba bi ana bibi da omo follow ti nyame hira mo pa ba bi amo bi nyame hira mo na edem be ko so adi nkomo nyame hira o sade Kooko President e kan ye no sanity abusuafo medical culture say baby biara awo so adwumako bia awo mu no opese yebebo adwuma ne ho dawura oto nsafre ne a yebeba advert bia opese yebo no ye kire no yiso edema no nso yebebo amanfo nso ene wona ewo akirichiri ni benten so atewonka medical kan biem say ADKGH TV ADK ono nso bo adwuma password media Miami PSC meka akire no asresem no metwagu an metwagu ha eya fanu ne afa krantenu fanu ena ebo adwuma Paulino oneza ya Felix mo ho asem aba bedim ho obi dim abase mi nkumo enumre ena mehye processing na se enti mo mpo ho asem a mo mfrɛ me Paulino oneza ya Felix Covid TV de obetua ne tight enti on de ne ho afrim Paulino ene password ene the password nka oneza ya Felix me hwɛ me profile no no obi de mo ho nsɛm aba sɛ mi nkomo me process mo anadwe me process mo anadwe ɛnum nsɛm de da bi ne yɛbɛka ho asɛm enti no subscribe na hwɛ wa Komfo ne me de hye ni I love you all I love my fans me one I salute you Atadri enaya tidene so wo Ghana all the African countries Nigeria baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bi sifie na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa niema ne kontem bomodin na fa wo phone no ene de anim dia doso o entifa phone no ko Play Store na download Ship Go wow Ship Go for baba fa oniema no
ede akọ ahyepo baby biara ode car no ana wade no eko wode bekọ ama wo. In fact ship go charges no so eda form na niji sama wo mni se se baby a woniama na dru baby a eko ship go ubetimi attrack wo mo ama wahunu sede akwakosie bia enya afi na meniama ne wei ship go abama sabie buru sabie nyado yeni akomfo nso yehu toyen. Download Ship Go on your phone na omefa oniama no enkoma. Ship Go yedamase.